بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رمضان هوجي دوستان ألقن من غنم الدائرة ألقن من مهفا روضة هوجي أجر إم فريهم من لبنان إم هابتك ألقن من بدال مكي වරමහන් කම ආද රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යා එකලේ ගානුගේ සහාබි බේකලම් රෝද හිපවා වලුගොයි අදේ බේකලම් ඒ රෝද හිපවා වලුග ඉරුගා එක්වරම කංකං එයා එක්කොත ගලවන්න මෙවස් කං කරම සෙක් කොෆි කම් ගවානම එකමුගේ සවවම අලුගන් මෙන්නවස් මී රෝද තහුගේ එම්මෙ පොරිහම තවාවා ධර්ම ලිපිකන් දාඩි ආද අලුගන් මෙන්න එබ්බස් හේවකමේ ekame kurun thawab libe ebbes kam mekkam gawanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani algon mennaka algon menna ekame uganna deba ade ebbes nobakame ekame kurun algon men narakya dimad daane ebbes kam mennama ekame kun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani algon men me matattaka indar kuraba hekam meroda hifa erugaves nabiya sallallahu alaihi wasallam algon menna emme kudi kudi kankam pettige emme bodet kankam swani ekan kurami emme molo ituru emme furihama boy ganna deba e algon men harkemuga visnavi kankam kamuga ves nuwata algon men roda vida wagutuga kura kankam kamuga ves adi ehenihem wagutuga ves roda hifamu manne roda viriya visnavi ehenihem kankam ves mi emme ha kankame nabiya sallallahu alaihi wasallam ani algon menna mi emme ha kankame ga waram mati veri furihama namuna idakkawa eka to algon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam har kewunga algon menna deba kawa irshad ka adi unganna deba kawa baikkan kama balala eruga eka leg fan hadith kurawa fani ekkune algon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men duas fashar menni emme faratamano har kewu enkam har kewunga rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men unganna deba hadith kurawa fani tasahharu fa inna fi sahuri baraka tiyabamihum harukashe eheni e harukewuga hewkambe e harukewuga barakade enkam alugan menna e haruge gotuga kewmaki ekamuge sababon alugan men hifa rodaga barakalleve kamekamga e barakalleve kamekam alugan menna ebe engigende mi hadith ge riwayat ga mani tasahharu fa inna fi sahuri baraka e riwayat ga mani fa inna fi suhuri baraka anak riwayat ga mani fa inna fi sahuri baraka ek mane ki harukashe harakka taketiga barakave enkam alugan menna ebe engigende haran eka kewmuga wes baraka wakan e riwayat badala iruga adi haran eka taketiga wes baraka wakan alugan men haruge gotuga egadiga eka ettisaki wesei baraka atteri baraka hori etsekka alugan menna me hadith ke bide riwayat badalamu eba engigende enkam alugan men aamu godinga dammar gadiga nota hatiswonge irkole kurin hela heluma aada eka nekkam gavis ramadan mahu alugan men kommes warege guren gufuda ganvis e gadiga hela heluma adi heluma kohuga eka kewma kiyei ekamuge sababu alugan menna thawaba darmalibi adi alugan men hipa rodaga baraka levigen dane kamekkam alugan men engigende adi mikama alugan men farwati riwayat minbar itara engigendani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hen hadithan alugan men engigende ekale fan hadith qarafani faslu ma baina siyamina wa siyam ahli alkitab aklatu sahar timam men ge rodaya adi ebamihum ge ahli kitabin ge rodaya wa tafataki ei harkeme adi alugan men engigende ahli kitabin nabi sallallahu subhanahu wa taala roda fardu kareka kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun tiyabamenge macca roda fardu karevinte tiyabamenge kurige ummata maneki ahli kitabi tiyabamenge kurige ummata macca wes roda fardu karevan qada la'allakum tattaqun tiyabamenge taqwa ummata enkam ahli kitabin na mege kurige ummata ka roda fardu karefa wairuga alugan menna eheni hen hadith taka balada akam gawana megen dane islam deen gorobod shiar kamarobod bar wala kamekkam ei ahlu kitabin alugan men tafatu alugan men ge huriya kame ga alugan men ge emme ha kam ga eba menna tafatu makei alugan menna gorobod bar wala kamekkam ekatun eba men hipa rode alugan men ge rode wa tafata ki wesi haruke kam ga nabiy sallallahu alaihi wasallam yani
bayan kadwa eni eba mi honna reganu hoga nidafi kam gawanama den efo fatis kurin heli kam gavies kewmuge hudde nove eba mi fa rodaga niduma hoga den kewma sharo korevegen noy ene kama kalugon menna Allah subhanahu wa taala debba fa warabad duifasiya kama me umata takai warabad heven ei alugon menna ramadan hoga reganu ga nidikam gavies fatisumuge kurin hela kam gawanama kewmuge fursat onna kame enkam mi duifasiya kam alugon men hoda ahlu kitabin na tafatu ebam garode alugon men garode tafatu kam gawa haru kewmuge mi sunnata tabawe ekan alugon me korana beje aden haru kewmuge me molu ituri kon etsetto haru gotuga ka takati terega wakike aitsaka alugon me iskan den ebe jeheto badala iruga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith qarawani ni'ma sahuril mu'min at-tamr mu'minegge haru kewmukka kaduruge molkamai mane ki kaduraki ei haru ka iruga kew molu ituru echeke eg mane no hegche nukevene ke alugon men adi hegche kekam gawe haru ka iruga kaduruwes alugon men kyaakam gawanama ekam megen dani ewagutu alugon men kewam mangoi emme purihama ekati kemunu kamga adi hama padan alugon men karu kewunge emme ragalu wagutaki kobata balala iruga wes alugon men haru kewun laskura warakam ekam hewkan eba bodwegen dakan ebe engende egotu nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi ekam gawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu vidalwani ekale fan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sawal karevine adi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kiyade ve timam beekadu nabiya sallallahu alaihi wasallam ga haru kewun kahuga den namada edwa iruga warakkuda wagut kol kewani Anas bin Malik radhiyallahu anhu kiha wagut koletto sawal kor kiha warge wagutetto edemeduga waani haru kewun imala hisabu namadu mata patis wagutu jehuma detire kiha wagutetto waani ekale fan vidalwani Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu vidalwani qadru 50 aya fansas aya kiwa leveha wagut koleke dihe waraka faswarka minute edetere meduga waani enkam harukem laskurma kiyesi ekam gawi emme molo ituru emme matigari gokkam algon menne egigende enkam mi annani harukem gawi salgon visnalan hori kankam algon karwatere wejkam gawanama algon menna algon men hifa rodage emme furihama sawaba dharma dibigatuma magfayogenda den algon men roda vidumuga visnalan hori baikahala kankam badala irugaves nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith rawafani la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr mi ummatum heyokam filaage mudane mi ummatuge miistakum roda bindum avaskuraha hindeka enkam roda bindum avaskuruma kiwes ei algon menna baruli fawa nabiya sallallahu alaihi wasallam ekam irshad debba fawa kamekkam mi haditha balalakam gawana algon menna egi keddani ade gotum amr bin maimun rahimahullah vidalu fani ekale paanaki sahabi bekalum e kankura biga harkewma adi roda viduma mifada kankamuga sahabi bekalu dakkawa fawa namuna nabiya sallallahu alaihi wasallam ya tawamuga emme kuriyara gospawa bayaki ekale paanu sahabi bekalu kamuga waro e sahabi bekalu dekkevi namuna sifakod debamu amr bin maimun rahimahullah vidalwani kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftara wa abqahum sahura nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ashab bekalun naki ei haru kewun emme faskura adi roda vidum emme avaskura baygi gotuge begenai nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ashab bekalun naki roda villa waqt devu den itura lasnuko roda villa adi haru ka waqtu e wen emme las minwaraka laskura ba bekalen gotuge faskura ba baygi gotuge nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahab bekalun ni kale fan sahabi bekalna behegato kore pawa sipakorwaki ade mihai sa malgon men danne je war mohem kameni algon men ramadan moga rode tibe hiduka nokame tibenives Allah subhanahu wa taala ekan egota koran algon men amar korawa faati hama egota e nokaya tibe wagatu hamamum kaammi dehenives hama ekalaage ekam algon men amar korawa faati algon men e roda adi itura molkolla mattaka irossunuka yagi umma hogaves irugande bande itura nokaya horenje kam gawa nama e vegen nodane algon men e kankoran ngene ragalu gota kankori kamwe e vegen dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata khilaf kurave kamka itura sawab hodum niyatuga ekan egata kofi kam gawa nama
ehkam algon men dannan je wara mohon nukuta me algon men roda hifairus adi emme ha algon tatta qur'an ras ekam Allah ekalaange rasula algon men angawa debba fawa gota kurum ge muhimka algon men nukame tibeni ekalaange taka adi hama kaawagtu jehunima kaam fashaniya sama ekalaange taka ekalaange inge vitiye ege hikmataki kobaka algon men visnali kamuga vejje kamuga wana faharek ga ekashige me algon men ege hikmataki kobaka noisnu adi faharek algon men visni vestana ege hikmataki kobaka kibe sida hama iru sunima den kaam fashani kibe kuri dati minatu kuri no fashani kibe eti ebara gitala las kondu level kibe hama sida e wagutu maguta negota algon men mi tahdid korajene ade mikan algon men faharek ga mege hikma noisnu kamuga ves algon men dannante wara muhimu kamen nei Allah ekalaanga rasula meveni gotaka kamen labbawa fawani hama yagina bes ei komme kamen kamuga ves hama yagina ves kamen ka wara bodati mati veri hikmattake baati ka fahare algon men nage ek komme kan visne dan adi visne vestan hema mi algon men deenuge komme kamen ga ves visnadu wara muhimu kamen den algon men roda biila hinduga emme monu vitur gotaki kobato badala iruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda wiili bayan qaddeva Anas bin Malik radhiyallahu anhu mi vidala wani kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutbatin qabla an yusalli Nabiyya sallallahu alaihi wasallam roda wiilave ro kadunu ekalen fan namaz kurumuge kuri ehkam namaz kurumuge kuriya maghrib namaz kurumuge kuri roda wiilama kiyai sunna gekkan engigende adi ro kadunu roda wiilama kiyai wes sunnat ekkan algon mena engigende فإن لم تكن رطبات فعدا تمرات آدي رطب نوتا رو قدر ولبيز كم غوانما تمر أي هيكي قدر كالفان رودا بيلوي فإن لم تكن حسوات من ماء آدي تمر وس هيكي قدر وس ولبيز كم غوانما ekaleefan fenu roda villawe adami algon metere bay me gabul kura me khadaru nodi je kam gawana den me rangalu gota ki foni kombe seccha ko roda villawe komba ayeno astuga sunnatuga aswa gota ki khadaru neti je kam gawana fenu roda villawe nabiya sallallahu alaihi wasallam panna dewa gota ki ade amitaga faakolan je kamen ei me mitaga rotobe me ki kadara ki algon me diri itere ngengole ekko rindu kulaga honna kadara rotoba ki ei effali rindu kulaga aneffali me brown kulaga mushi kulaga honna gotakam honna effali paapam aneffali adi eha paanwa gotakam honna kadaren ei aama gotenga rajyega warana sunnane kaal kadar ei binnata dos kole terega e me nuhikak kam gawanama e sakarawana kaal kadare kam baati aama gotenga rajyega sunnane e malugan me thamro meroda vedani hiki kadaru aama gotenga alugan meroda vedani e meddi kam gawanama seti ham sunnata emme kaari kura gota kalgon men kam e kam kore sababaki algon men rotab liben netije kam gawanama kam koran e gota ki ei kam ga waati den algon men roda vila heduga emme rangal gota ki konkala gota ka kewonto badala iruga roda vila gadi gaves adi eheni hen gadita hogaves algon men kew bhatta me goibes nabiya sallallahu alaihi wasallam ni bayan kadeva adi hasagote algon men mihar sihi gota wase begende kewma roda vila gadi nuka habada horma fawga kulliyaka war gina kya hikam gawanama e kamaki ei ege sabo mihage sihata gallu hori kamakam ehkaw mear doctor was irshad dani nuka war gineru ante horente kam gawanama emiha ba kortam war kuda etkole kaada kuda ko fempode bodafa e fawga fanarwar ka 20 minute fawga den iturak kewma ade algon nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnat badala fi yam emme fortama kadura fen roda vilo mafawga nota war aadaage faseha doi gotaka roda vilo mafawga den namaz kuruma gyaganaka 20ka panaraka minute rudani e namaz kuruma mafawga den algon me ituraka yakam gawanama eti asluga ekam korense emme poriya me ekam korense meaduga doctor unna meaduga eki scientific hodutahuge aliga adi doctori kam veseri kam kuriyara deu sawo meadu eki zamani wasilatahuge aliga ekuri dirasatahuge aliga meadu ebe ame onna jati mikam denagane enakama mega saadaste ka har korin sura pettige muslimun na nabiya sallallahu alaihi wasallam deba kama miwa irshadu aliga muslimu mei me ame kuriya mogata kantak korno mega salwan men engin de algon kurin ishara kurihem algon men nabiya sallallahu alaihi wasallam ganna deba kawa gota ki ei emme kuriha mogote algon men ege pahatu goi
scientific research ki koba kan ne kono kam gabes ote doctori gotun ekam ha mono kam kam ha puriya ma gotaka bani kom kine vegen kam alugon menna ne kono kam gabes alugon menna scientist ko asa mata doctor ko asa mikam korambi em sihi goto nangol gotaki mi nomani kam gabes nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekam irshad debbat kam gawana alugon men balawi ekam koragonna nemme doctori gotu masrangal gotaki ekam scientific gotu masakam korawen gonna nemme puriya ma gotaki ekam alugon menna scientist tumge research taka ebyamu ge dirasa takawre ayat taka hadith ta ma iswaga wajhe ega ewa hikmat tahuge mativerikam alugon men ima babbe kamga wanga wajhe ade kommekas roda e fadan roda wilama pahuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mani alugon men mi rodage mi thawaba dharma itura hodaga tumattaka kuran dua ibes kanna deba roda wilama pahuga ekale paano kurava dua kamuga ابن عمر رضي الله عنه بدالوني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال نبي صلى الله عليه وسلم رضي بالله كم غوانما بفدان بدالوني حديث كربي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ كرهكم فلاج مسير وابتلت العروق أدي نار تتميج مسير وثبت الأجر إن شاء الله أدي الله إرادة عكم أجر لبجه ade mi du'a ki mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam roda billuma ka roda billuma fawga kuraba du'a ka ibn umar radhiyallahu anhu bidalu bani ade algon men roda tibe ram gotegga karuhikka adi mi algon men na kommes warenge datikam tahammal kuraba fawga e karuhikko filagen diwon ekama allah subhanahu wa taala shukru kura haluga e ajru algon men na libe gumid kura haluga mi du'a kollo ki vesmi niyamata shukru waribo ಗೆತೆರೆ ಹಿಮೆನಿಗೆ ದಾನಕಮ ಅಧಿಹಮಯಾಕೋ ರೋದೆ ಹುನ್ನ ಇರುಗ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ಸಮಾಲುವಾಂಜೆ ಪರಮಹಿಮ ಕಮೆನೆ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ನ ಹುಳುವಿಫಾಯಿ ಬರಬಡು ಹೇಕೊಮಗೆ ದೊರೆಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರಾಫನಿ ಸಲಾಸುನ್ ಲಾ ತುರದ್ದು ದಅವತುಹು ತಿಮ್ಮಿಹೆಗೆ ದುಆ ರದ್ದು ನಕರವೇನೆ ತಿಮ್ಮಿಹೆಗೆ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕರವೇನೆ ನಾದೆ ಏಗತೆರೆ ಏಕಕ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರಾವನಿ ಅಸ್ಸಾಯಿಮ್ ಹತ್ತಾ ಯುಫ್ತಿರ್ ರೋದ ವೆರಿಯಾ ಏನಗೆ ರೋದ ವೀಲಮ ದಾಂದೆ ಮಾನಕಿ ರೋದ ವೆರಿಯಾ ರೋದೆ ಮುನ್ನ ಹಾಲುಗ ಎಕುರ ದುಆಯಕಿ ಯೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗ ಹಜರತುಗ ರದ್ದು ನಕರವೇನೆ ಮತಿವೆರಿ ವೆಗಂಬಾ ದುಆಯಕಿ ehkam algon men me wahuga algon men roda hifamon daaruga mi me salgon men hului pawa hewkam ge war mativeri magekka algon men dannan baje dua kurum ehem mastawga salgon men dua kuram be rode mohonna wagtawga salgon men dua kurami khasa gotegga roda ijaba ahasa gotegga dua ijaba kurave bifada wagtawga ekama itora samal kandi rode monna haluga dua kurum gina kuram masake kuram baje adi roda villa wagatu kharibam ganna waraka e badha honokam ituruwam ganna warakam e dua kuruma algon men iskan de e baje iuram bre bada algon men bay far fenegen dana roda kunner badha ve de roda kurkuru mattaka eki kahala kankam hinga dawa adi algon men roda kurkuru mattaka kuraven emme muhim ekkanta mi dua kurumi algon men duniyavi gotum esadi ukhravi gotum ese beenuma huriya kamakattaka dua kuruma e wagutu beenu kollomai roda kurukuru mattaka wes algon men kuravene emme faada hurikantane algon men kaayichi tayyar ko nimi kaayichi suframaccha haazirve algon men ay kaayichi sa deterega ituru ebbe surahenne allah subhanahu wa taala ge amru kul piwa Allah subhanahu wa taala iru ossenden nuka hunna amru kurabiti ekani algon men nuka tibuni algon men kurimati ga kaayichi hunna hadas algon men badha hono hisas kurave halas e halatu ga ekan ekota men iruga e kaayichi algon men miduheli wani ekalaang etnaka ehe vejje algon men danna uje ekalaang algon men hayatu ehni kan kam gas dua koran egadi ga anukada da kam gawana e dua ki ekalaang hazratu ga raddu kurave dua ek algon men kaayichi sang intizar kura wagatu ga e dua koran ga furusatu ga beenu hewgatu ga hifa algon men beenu ga eki kan kama dua koran ga wagatu beenu koran uje adi salgon men roda hifam da eruga samal wanje kamengi algon men kuri doga daw darhu ga spa kuri durakka teri kurunge mun kama me to hama ya ko algon men dannan se algon men durakka teri ko gen tibba ehem miha ko algon men na jawab fasham asake kofi kam gawa namaves kanta kurami gai nabiya sallallahu alaihi wasallam ani algon men na ngana deva egotum ekale fan hadith kurawa pani sallallahu alaihi wasallam إذا أصبح أحد منكم صائما
තියබෑම ගෙතර මීහකු රෝදය හොරෙජ් කම ගවානම ෆලා යර්ෆුස් වලා යජහල් ෆයින් ඉම්රුන් ශාතමහු අව කාතලහු ෆල්යකුල් ඉන්නී සායිම් තියබෑම ගෙතර මීහකු රෝදය හොරෙජ් කම ගවානම බස් මීහකා ජවාබ් කම අරාරුම නහදාෂේ আদি එහෙම් මීහකු තියබෑ මිහුන්නා ජවාබ් කම අරාරුම් වේ আদি තියබෑ මිහුන්නා එක හමන ජවාබ් උපත මාසක කොෆි කම ගවානම බහුගේ හමලා දෙක කම ගවිස් මොත එහෙනේ ගොත කම ගවිස් එකහල කම කරන් වල කම ගවානම ෆල්යකුල් තියබෑ මිහුන් ගුණාෂේ ඉන්නී සායිම් තිම මෙරි රෝදේෂේ ඉන්නී සායිම් තිම මෙරි රෝදේෂේ මානේ ki රෝදය හොන්න මීහකු නොකරානේ රෝදය හොන්න මීහකු රද්ද මෙසු දෙනේ රෝදය හොන්න මීහකු එහෙම් මිහගේ බහග හමදා එකස එකමකා අලේ නොදානේ රෝද වෙරියා දන්නානේ එන හෙරි රෝදයක්කම් ඒ කෙවමා බොයින් දෝකල්ලි පදාන් නොගා වස්තකා අමල්තකමස් දුරුහල් වානේ අද මෙහා හිසාබ මොලකන් මම දන්නේ තේ වර මම කම මේ රෝද ෆර්දු කරමුගේ හගීගි මක්සද කීවස් ඔබාක අලුන් කුරි පහ කර ආයතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා පහි කරවා පදම් كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون තියබෑමිහුගේ කුරීගේ උමත්තවක මච්ච ෆරද් කරවන පදයන් තියබෑමිහුනස් රෝද ෆරද් කරවනි කීවකතෝ ලඅල්ලකුම් තත්තකූන් තියබෑමිහු තක්වා වෙරි උමට්ටකය තක්වා වෙරි උමකීයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ විකංකම් යමරු කුරතන් යා ඉක්වතන් අමල් කුරමා আদি එනහි කුරවි කංකම් එකංකම දුරවැලිගෝ আদি අමරු කුරතක රක්කාතිරේ නහි තක දුරවැලිගුගේ සබබම් අලුගන් මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අදාබා දෙතරේග රක්කාතිරි කවුගේ පාරෙන් බිනාකෝ අලුගන් මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අදාබ රක්කාතිරි වෙන තිබෝ අමරුතක කියමම යදි නහි තක දුරවැලිගුගේ සබබ ඒ තක්වා වෙරි කම කියන්නේ අලුගන් මෙන්න වර්ගිනා අඩුවේ බහින්නේ අලුගන් මෙන්න හුකුර කුතුබාතෝ බස් වර්ගිනා ඉමේ වාහකෙන්නේ ඒ ඉමාමෙ දිනිස්තකුනේ අලුගන් මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තක්වා වෙරිවා අමරු කරම කීමි කුතුබාතකුන්න ආදී එක වාහකතක වර්ගිනා ඉමේ බහින්නේ එනකම කලකොන් මේ මානේකි කොබාක අස තක්වා වෙරි වාම ජෙහනි කීනක කලකොන් මෙන් දන්නේ ආද තක්වා වෙරි කම බහෙකතු අලි රදියල්ලාහු අන්හු දාලුවා වරම් මතිවැරි බස් කොළනේ අත් තක්වා الرضا بالقليل والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل تقوى والكمكي أي الخوف من الجليل ما تيجي بيجمع فرات بيروتي بومه الله سبحانه وتعالى بيروتي بابا والعمل بالتنزيل أدي بابا لمن تكتشف عمل كله معنى كي قرآن سنة عمل كرامة والرضا بالقليل أدي ما دويت كلكم فدالون نيوان مهم تانكولا سالمان में फाहा कोल्लन जे तांकोला में والرضا بالقليل ادي ما دويت كلكم فدال में والاستعداد ليوم الرحيل ادي دوغف दाम में 2000 टका तैयार होने माने कि मरवा में 2000 टका मरत तैयार होने මේ තක්වා වෙකම කි ආද තක්වා වෙකම තෙරෙන් හිමනේ එම්මේ මුහිම කංකං අලි රදියල්ලාහු අන්හු පා කරවා මේක තෙරෙන් මර මුහිම මේ හතර නොකතාගේ තෙරෙන් මර මුහිම කම එකලෙක් පාන් පහ කරවි කම මේ الرضا بالقليل මදු ඇති කොලක පොදිගෙන් මදු ඇති කොල ලිබුණු කම ගාවෙස් එකම පොදිගෙන් එකම රුහිගෙන් හොර ආද මේ රෝදාගේ සබබම් අලුගන් මෙන්න තක්වා වෙරිකම් දස්වක මේ යන්නනි අලුගන් මෙන්න තක්වා වෙරිකම් රහුල් වෙරන වා වාර ලිබිගෙන් යන්නනි මිකම්ගේ සබබම් අලුගන් මෙන් ආම ගොතෙක්ග හෙනිහ මස්තෝග ආම ගොතෙක්ග දුවාලක දෙපාරු තින්පාරු කාගේ මේ ඔලනි දුවාල ගොතවග අලුගන් මෙන්න කායසි හොරිකම් ගවාන මොකාති මේ විසවන්නේ එහෙනකම රමදාන් මහ අලුගන් මෙන් මේ මදු ඇති කොලකම් ෆුද්දාල අලුගන් මෙන්ගේ නෆ්සුනි තමරීන් කරන්නේ අලුගන් මෙන්ගේ නෆ්සුනි හාඩ වඩි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හලාල් කරවා පවා තකතින්වස් දුරහලි මොට්ටක එන්කම වාණමයිගේ මානෙකි අලුගන් මෙන්න කේමා බොයිමා හලාල් කරයි පවාරු හලාල් කායසි තකතින්වස් අලුගන් මෙන්න දුරහලි වෙගෙන් එත වගතුතකේ දුවාලක සාදවරක ගණීර තිබෙවකම වාණ මොත එම්බරස් නේ තිබෙවකම වාණ අලුගන් මෙන්න එකලාංග හරාම් කරවි කම්කම අදි මා ෆසීහන් දුරහෙලි වෙවෙන්නේ අලුගන් මෙන්න කයෝමා බොයිම දුරහෙලි වෙවකම වාණම අදිවිස් එකලාංග මේ ආම හාලතව අලුගන් මෙන්න හුත්ත කරවා කවා කම්කම දුරහෙලි වෙවකම වාණම මේ මිෆද කම්කම අලුගන් මෙන්න හරාම් කරේ කවා කම්කම මා ෆසීහන් දුරහෙලි වෙවෙන් අලුගන් මෙන්න ඒකි කමිදනි ආදෙහෙන්කම මිකම් අලුගන් මෙන්ගේ සිකොණීගා අල්ලවා හාලුගා මේ රෝදාගේ සබබ අලුගන් මෙන් තක්වා වරිකම් හාසිල් කරවන්නක මසක කරන අසුම් කඩාලා වයකබ්බේ ආදි මේ රෝද හිත
adi viroda guri eki adabu ka rakkaterive haru kewma adi roda vidum ga salwan menna ekankam nabiy ekankam kuruma nabiya sallallahu alaihi wasallam oganna deva kawa emme purihama gota tabawa azam kadala haluga miyaduga wahaka algondu kurkollani duayaki algon mennaki nabiya sallallahu alaihi wasallam kuriya kamega salman menna oganna deva kawa emme purihama gota tabawa wekkamga umga tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmena gostebo adi algon mennaki heobas aha adi heobas qabul kura bekkamga levo wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.